Tusonga na mbee Andu mango ya ulau Mutongoi ni mwalimu munene skulu wa secondary wa kaliwa ulau wodi ni ya Mumoni Mwingi yiulu nimeyumililye kutethesya Mutumia umwe kwa isyitwa Muema Mwinzi ulau ethiitwe muwau kuvooa ngaliko umwe kwa kilungu cha mbee wa Myaka 15 na utaaisa kukwata uiiti kindu kila kitumie musyi wake unyamaa muno Daniel Mwangi nuwetie kana nuwanenga Mutumia usu na musyi wake kondolo liungwa na sindu ingi wala wakulya ndongoi ovamwe na angi mango ya ulau matethesya Mutumia uli na musangi nutumbanisya ngewa tina wakamemeka kukwete ngewa ya mundu umwe kwa isyitwa Muema Mwinzi na ulau ethiitwe muwau kwa kilungu ya mbee wa Myaka 15 na wala utavikia kukwata uiiti na musyi wake kwithia wisilita maumo maingi yu Andu mango ya ulau Mutongoi ni mwalimu munene skulu wa secondary wa kaliwa Mr. Daniel Mwangi Kuma Mumoni Mwingi Mwingi yiulu nimeyumililye na kutambuka kisioni kyake kya kamusili wodi angomene kumutethesya Muema na leu ngoo mito uvamana sindu ingi akwati o Andu mango ya ulau manini maumio sindu anatubeso mbeso nini sindu isyitwa mathoya family no the basic needs, some of the basic needs na indi tinani na twa manenge mbeza cha kufacilitate isa kwa ni manzilia ingi process ya uiiti na ni manendie mwingi na maandiko wa mundu ala maite gwika ni maelite kusyokea scanning na indi tinani isa kwithia ni mathi kuitwa hospitali Kinyata mwana wa Muema utungia ndo amango ya ulau muvenu kuelesekana mwana inyata wawa ya miaka mbingi mbitu wala musyi uta kukwata iloviesya kumutoa hospitali sa ama kana mbeza iweza kwithia tuwe kwa bodi kwa kati ni family ndi kwa bodi ya mugitiri tena wake watu iki kiongo ki komya wa miye kiongo munini ngalika giyo giyo kwenda kiumu kwa pipe akiuna Muema yuno kumaya Andu mango ya ulau vamana atongoi kuendea na kumatethesya na ukenda vikie kuvooa na kusuvia musyi wake kana nendia kwa scan nikenda nimetia jadi niende na kuitwa tina mboboa ndo gibona ni mabia gumu ndi kula jana mo lau na vile gale wala ya adona bonde jana chekena ni nitonya kuvooa nikana chule kana moje wakwa ne mubini ngo na nende na nende jana je skulu na maundu na kwenda kana ba moje maingi na thina bane rito na mani gwiria ni na di giva kwikala musyi na gibe di jadi kuthukuma na kama jala ga gia dai ba ge ke de raja ndo ga thukuma ya ngole unini mono ile sia kwa tombo ne muka wake na vala kueteta wachiwe mukuu wa kusuvia musyi uu na wala mainasia na muonza eweka Kuma Muema wa dujire kujangu bitila mawu mumengi munanu ndugo walide kuzoto bya family yake ni nyene mairacha andela gende nyene manza na ntonyo luko mawa gibalu agibya mundu menyenze kumeta mbeta mingi kwa mudenya no maneli na tiri aje banu kutobya family yako ni akabwa katobya family yake no nitonge mubya nimaweta ndakitale tona melese kana kuitithia uwau takwena garava ya ita unyiva silingi 5,000 kindu kila maweta tawito munene kuona vala mekuya utethio onangi mango ya ulau meyumie ni kana tuone kana no tutethesya Muema nikwitha ngalama yake yibala bikite ningwewa ndakitali kielesya ta 5,000 na kubika bo gitatu ituimande no ketha tuisiona iko itukulasya onde alama tonya kwiwa mboya isyitwa matutethesye musyi uwa Muema Mwinzi no wende na kumaya Andu mango ya ulau uvamana ndongo ikivethekanyesya serikali vikie kulikila na kuikithekana ni wakwata utethi wa uiiti guripotia vilingo mauvo Kuma wodi angomene Mwingi yiulu kauntini Kitui ni Lina Musangi.